For the last time, somebody give Jesus a hand of praise. Hallelujah. Nikete inkosi enkathimulo ivuku namhla ekuseni. Nikete inkosi emakhosi inkathimulo babade khona bakho babade. From January to July, it's in Ebenezer. Asanathi Simakathe. Hallelujah. Sibingelele duke leadership egameni lika Jesu. Hallelujah. Sibingelele duke libandla lonke, and we are seeing new faces. Come on, stop jealousy. Baqhekule ubashayele tandla wherever you are. Hallelujah. Let's welcome the glory of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do you know the song? Let's sing. Maye ziwi itando yakho omayenziwi tando yakho yebo mayenziwi tando yakho something before Shumayela Bazawani. Ngonishe i-executive ukuthi in alert ngale, because first bazawani kubinda lithange libekwe somewhere likaJojo mhlambe so lomnyuso othandazile lithandle lithathe ngiyaqalekisa bazawani libekwe somewhere lithange ne project lemele kuyo busy nayo. Hallelujah. So kunesikhathi la realize khona ukuthi inzando yakho igcwele kuwena, inzando yakho igcwele kudadi, inzando yakho ifuna kwayo, inzando yakho ifuna kuphinzisela, inzando yakho ifuna bakhomba ukuthi wena awubhenywa, inzando yakho ifuna bakhomba ukuthi wena awusimuntu weqhamuka kulenyeti indzawo wena wakazibani. You wish to show them, ufuna kubaprovela ukuthi wena you are qualified, wena watana netangoma leti strong, wena watana nebaprofeti laba strong, you want to bind them, you want to punish them. Inzando yakho ifuna kubuyisela lobubi. So at some point you do need to die. Kwamele ufe ngoba inzando yakho ikhohlakele, inzando yakho ingcolile, inzando yakho ayikhona ukubeketela, inzando yakho ayikhona ukuxolela, inzando yakho ayikhona kwenda lokuhle. Hallelujah. Jesus. James chapter 4 verse 6. James chapter 4 verse 6. Hallelujah. Mayenziwe umuntu ukuthi ayempumelelweni akusemadimoni, akusibathakathi, akusidangoma, akusibomakhelwane bakho labalwa nawe. uNkulunkulu personally khona la blocka khona, and we are going to talk about that. La uvinjwa uNkulunkulu uqobo lwakhe ukuthi uphumelele. Bakuthembise ngalaba kudisappoint, ubambe lokhu kuphethe. Uze ungathi uthandaze ukuthi Nkosi maye mina ngoneni uve khona baNkulunkulu ukuthi uphendulekile ukuthi uyabiyela kuphindze kubenze futhi.
God personally teaching you a lesson. Hallelujah. James chapter 4. James incwadi nje just before sample, before Revelation. Jabobe lo muntu ufuna ngeswati ubizwa ngoba James. Jabobe ngeswati. Kodwa uNkulunkulu wephana ngemusa lomkhulu. Ngakho ke umbhalo uthi uNkulunkulu umelana nalabatigcabhako. uNkulunkulu personally umelana nalabatigcabhako uyema. Lesingisi God resist the proud. Uyema uNkulunkulu personally yena amelane nabantu labatigcabhako. Continue. Kepha labathobekile ubapha umusa. Nambe bantu labathola umusa uNkulunkulu bantu labehlile, bantu labangatati, bantu labatikhohlwako, bantu labakhona kutindlala phasi, kuthi thina asinalutho, thina sathi lutho, thina sikhona lutho, hayi wena longabhenywa. Hallelujah. Inkonzo yekutiphakamisa ingodi ngoba ubasitha saJehova. Inkonzo yekutiphakamisa ingodi ngoba ubasitha saNkulunkulu personally. Ungabona iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyabavimba bantu labatiphakamisa. uNkulunkulu uyabavimba bantu labatibona bangcono kunalabanye. uNkulunkulu uyabavimba bantu labatatiko kudlula labanye. Inkonzo yekutiphakamisa. Some of you, the reason why imithandazo ingasebenzi uyazila uyathandaza ufunza livi wenda bonke lokushunyayelwako but still akunayo improvement. Ndibuke ukuthi uphakamisa kanjani. Proverbs chapter 16 verse 18. Proverbs Taka Izaka.
Manta Sakaparabasa. Elevedia Antasiketiaba. The most beautiful amongst thousands Elevenia and Antasiketiaba. thousands. Yeshua. Yeshua. Let's help her, praise team. Before I finish, it's been weeks. It's been weeks. I have to deliver the person. Okay. As Shumaili, Proverbs chapter 16, verse 18. Let's read. Kuticapha kwendvulela kufa nemoya wekutiphakamisa wendvulela kuwa. Please, abakakufa. Kuticapha kwendvulela kufa. Umuntu lotigabhako uyafa abantu bangamboni ukuthi udzinga lisito. Umuntu lotigabhako uyabhubha abantu bangamboni ukuthi udzinga lisito ngoba ingodi ngekutigabha wenda ngalokhu wenda ngathi unalokhu lothe kona. Ungodi bekutiphakamisa u-acta kwangazuthi konke kuhamba kahle kanti uyandambuka. Umuntu ucabanga ukuthi ugqoka kahle ngoba sonke isikhathi lokubulela impahla. Bathi sitamthengela njani impahla lona egcoba impahla edura lokhu uyaboleka uyashutha. Noma udlula ubona umuntu adla kahle ufuna kushutha u20 content udiveta kwangathi unalokhu lode kona ungodi bekuphakamisa. Uvakashela umzala wakhe eofisini uyamsusa esitulweni ufuna kuhlala bakushuthe ngathi use ofisini. Uyona profile picture nalobe ayofaka emsebenzini uthi covered yadlula. Ingodi impilo yetiphakamisa uba nalo noma sikubingelela bakuthumile ukuthi uhambe washisa imoto siyakubingelela lokudlalisa amakhiya nje so uze uphendule nefoni lengakaringi ungene lapha etaxini uphendula ifoni lengakaringi. Hey, namhla ngisengathatha itesi imoto yami yonakele ukhuluma nebantu abangakabuthi lutho. Uyigodi umuntu lakhuluma indlela ongakabuthi yona. Wena siyabingelela nje right ubuyile ete ufuna ku-extenda lapha ekhaya uqalile ngibeke etitini leso sikhathi akendi lutho. Uyigodi umuntu lotiphakamisako. Yathi mina ngishayekile manje ngishayekile ngipinyekile labo mnakethu babuke mine njengoba kuphela inyanga kumele ngithumele imali yegross ekhaya unemanga uyingodi umuntu akhuluma into langa kabutwa yona engeni ngiyiva shela ngiyayiva ingodi inkonzo yekuthi ikhukhumeta uthi bekati kwesigaba longakafiki kuso. Libhayibheli lize lisho lithi dijwayele ukuthi uma uyathi kwetindzawo ungaveli ujame phambili ngoba uyozutifakela kumabhilo khona. Lasiqale khona lithi God resist the proud meaning uNkulunkulu qobo lwakhe angabona ukuthi uyaphakamisa uyakuvimba ukuthi ungawuthola lo msebenzi. Uyavimba abantu ukuthi bange-TikTok supporter. Uyayivimba le business ukuthi ingakhulu ngoba ugcwele kudadi. Uxhomela abantu usafaka i-roll on yeshield ungacala kuthekela long reach sobayi ngamela ama-roll on abo 200 mazukuthi ukuthi 2 liter ile roll on esekhulisa umuntu lokuphakamisako uyingodi. Please read. Uyile Jesu ahamba lapho ekusasala nzi. Read.
Proverbs 16 verse 18. Kuthi gcabha kwendvulela kufa, nemoya wekutiphakamisa wendvulela kuwa. Yabona uma uyowa uqala ukuphakamisa. Yabona mawufuna ukubona ukuthi sewuyowa uqala uyowa uqala ukuphakamisa. One sign ukuthi you are heading to destruction. Uyakuyowa sekuyophela ngawe uqala ukuphakamisa. Mina angeke baze benke lutho uma kungekho lapha ekhaya. Angeke baze uze ufake step ukuthi we attend meeting ufuna ukuthi amuva seba discussile ufike wohlodo ngoba nguwe lo sebenza kahle current. Enyangiva. Ngoba uyathi ukuthi nguwe lo sebenza kahle ufuna ukuthi ufike ngelanga lemkhwabo sewubambe emakhiye emoto sewuhamba ushaya ngekwayikwayi lakho ungasavisisi uyabuta ukuthi liphi plate abakulethele ngoba ula buti phakamisa kuyi-alarm yokuthi sewutoka. Uthi noma sewungena endzaweni noma ukuthi ufike lento ufike ngesikhathi awunandzaba ubatshela ukuthi kude umuntu lonendlu lefana nayakho kude umuntu labamthandzako njengawe kude umuntu lanemoto lefana nayakho kude umuntu latakutshela ngoba le mali letu kwe-account yakho ingabaholela bonke uthi phakamisa. Umuntu athi ngifuna babone ukuthi bayoyenda njani ngekho press team. Ngifuna babona ukuthi bayoyenda njani ngingekho nto kwebashumayeli. Ngifuna babona ukuthi bayoyenda njani manginganikeli. Umasungulo namayetelelo umasungulo namayetelelo umasungulo namayetelelo umasungulo uthi umakabhala Isaiah na Hezekiah Lucifer ngiyethekusa utisha yesikuba wathi ngifuna ukukhuphuka ngiyothatha isihlalo saNkulunkulu. Wabona waqala kunganetiseki ngalonako lodlabona longibo uqala kuphakamisa usenkingeni. Into leyo bangaLucifer ukuthi aphelelwe budlelwane lobuhle naNkulunkulu inkonzo yokuphakamisa. Into leyasusa Lucifer esihlalweni lebeka uso. LiBhayibheli lize describe ukuthi bekagqoka igolide nediamond enda konke ningetwe wonke umcebo inkonzo yokuthi aphakamise. Wena yonke indzawo la ufika khona ufika ube ngilomkhulu. So let the assemblies. Hayi umfundisi angimuva mina manje. Wajinja waye holiness. Hayi lo umfundisi angimuva. Wajinja wayeleli. Hayi lo umfundisi lona mina abafundisi. 7 masonto siya still counting. Bonga ubeva nguwe. Hayi abazalwane abathandazi. Yena semfuna sondoleni lebonto. Yena semfuna sondoleni njinji. Abona abantu bathula bayakufa. Enenginika amandla bambelela siyajika. Namayetelelo umasungulo do you know ukuthi kunebantu labantu labake babasida and that relationship angeke salonga just because kunekuphakamisa. Angimthini mina ngimuntu kusho umuntu lohlele esitulweni
emsebentini ukhuluma ukuthi akadzingi umuntu urefera kulo muntu lamfake emsebentini. Impilo yami ngisolo bengiphila ngekho nayona noma ngahamba usho umuntu lo thole likhala kubulibhuka wasukuma uyinqusa uma njalo ngo-12 umthandazela namhlanje ubehamba kahle uthi bengangakuthini because umuntu yakhohlwa ukuthi umfula kunala fika ahambe straight, kunala fika kube igagasi, kunala fika khona abantu abemancane, kunala fika khona besitiba. Angithini bantu balwe nedi ngoba kunemuntu la khukhumetako uhluleka nedi ukuthi isolo. Ngiyaxolisa angizange ngakhuluma kahle mhlazane kushonwa lakhaya bengisethi inhlungwini. Ngiyaxolisa boku-accuse ukuthi unaso isandla. Ngiyaxolisa. Hey, inkonzo idiphakamisa lo mnyazashi athi njengoba siqongqwaba angisenandzaba niyagcina kungibona vele lo muntu lesiyombeka nguyile bekangibanga ngite lakhaya nyana ngisenasihlobo angangiphinze ningibone nidelete inamba yami angisafuni lutho nalabantwana benebe ngibanaka ningasedi kimi. Konke diphakamisa uyabona ukuthi uyadzingeka sewuqala ukukhukhumeta. Uyabona ukuthi uyadzingeka sewuqala kutenda longqono kunathi. Yolendzaba awufuni lutho even nebantwana bakha bathunywa. Uyathi ukuthi I will make an example ngalokho. Kunalomunye engahamba naye umiswa traffic cop ngale example. Umisa traffic cop angembali igama lakhe. Uma nimisa le traffic cop lisendoda ushayela njani uthi hayi umbhali. Bene ngiyalandi mina traffic cop. Ngiyathula ngifuna lokubukeka ukuthi ligcina njani lefika. Uma angibona lo traffic cop uthi hawu prophet ngowe. Ngithi hayi ngi-leadership. Bathi ngicela uqhubeke. Ngathi angikhona uthi good uyangitobhala baba yambita uyambhala nase sihamba ngithi mina lethi imali neticket uthi 1.6 ngithi yolibhadala ngani uthi uyabadi muswele ngizama ngijwayela ngijwayela ube ne chance epolisa wakhesa ukukhukhumeta ngoba watana nebantu labazitulo. Some of you ninjalo. Mina ngisihlobo selikhansela, mina ngisihlobo senduna, mina wakwami politician, mina lakhaya kunjani njanyane, mina ngingaxoshisa lapha emsebentini, nifike niharaze emakhesha lapha eShoprite just because ngisihlobo semqasha. Senzeni kwento uthandaza ngetilimi ngale. Ngiyabonga Nkosi ukuthi bayangiva. Ukhona lesike samthandazela sase conference call ngo-2020 wathola umsebenzi. I think you will remember her esibele igama lakhe. Umathatha athola umsebenzi ukuthi yena hayi mina ngisakhona ukuqhubeka nami bazalwane. Ngicela niyivele nzima. Ake ngisakhona ukuqhubeka nami bazalwane. Ngicela kuyehla lenqondo. And then bakhamba sikhathi ngoba abantu lenibaxoxelako bayasixoxela ngisibazalwane. Uthi yena lo mfundisi uyana unanokuthinde unenyoka. Mina ngoba ngiyamthanza umntwana uNkulunkulu ngithi ngena sicelo kuye ngithi sesi ngoba
thina sinenyoka. Ngicela ukuthi uyekele lo msebenzi ngoba uthole ngenyoka. Uhambe nje uyoresign sicela kungasasebenzi ngoba ngiyuthole ngemandla enyoka sebese ulinza uNkulunkulu akunikeze umsebenzi lochamuka kuNkulunkulu. Because you cannot tell me lapho uthi solo uyathandaza uyazila uNkulunkulu akakunika umsebenzi. Ucede ukuthi etuke umuntu lasebenzisa amandla asathana akuthandazele kanye ukuthola umsebenzi. Shothi uthi sathana uthanda ukucula uNkulunkulu phela. Hallelujah. So uma aphuma akusuye lo ukhona umnyele simthandazela nginika i-background ye-pride uthi kuphakamisa kwentana khona samthandazela wathola mathenda la serious na utoscroll kuma video utawubuyela wazi wafakaza ukuthi uthole 500,000 ithenda ikulungisa something ngengibalo ngoba ngidanika ithenda ya 500,000 wafakaza la uma ceza thola le tender ngithi utanini baba uthi angisonde ngikhukhwini enemnginale nyingo ngiyahleka engahleka into lengibanga ngihleke utawucabanga ukuthi le nto kuyakhahlekisa kanti ngibona la siyakhona so uyabuya leminyaka letiphelile uthi kimi hey mfundisi kuyabhetha ngithi hayi baba mina ngithandazela abantu basemikhukhwini kuphela ngithandazela abantu basemikhukhwini kuphela. I-pride ikwama ungadiboni la uchamuka khona. I-pride mina ngathi bantu mina laba ke bakhala personal minister wami athi I so wish ngizama kuba practical as much as I can le topic le ngathi umuntu lo bewatokhala kimi minister Phethuni athi mina of God ngiside ngisenkingeni ngimthathe ngamyise esikolweni wafunza wapasa ngiyalusa ngisase-type yakhe uthi nasekafika letule entsabeni wabona labasentsabeni wakhohlwa nami bamchilita le ndazi ngiyole ndzaba unele kusebenza wacala kubona kusibadali bakho bayaloya ngikhohlakele ngayo ngakho umntana ngahluleka ukubulala kumunyise ayimosha imali yakhe akise esikolweni nona nawuqala bamba umholo soqala kubona abantu abathakathaka konze iphakamisa lakhaya vela nifuna umuntu aphumelele lakhaya nifuna ukumbuyisela emuva leso sikhathi bacele 300 wengetela umshiko anifuni ukubona umuntu abaneli kusasa anathi ukuthi mina ngiphila ngebudget ngibongitshela 3 weeks before ngihola nethi nje 300 7 weeks portion mina vele angathi bethole ningangisiki ngalutho ngiyalo sengicela kusebenza kusho umuntu lokusebenza engana 28 years bekasolo adla agqoka alala bangakamceli lutho so yahola nyana sesitshela ama terms and conditions kana nami angisebenzeli nini akusimile ngimthumile ini leso sikhathi bamondla yena bamondlela nemntwana mara seyasebenza Nkosi ngiyabonga ukuthi ngibona ubufuna abayivu leshumayelo namuhla lapha inkonzo yetiphakamisa inkonzo yekutiphakamisa bangabantu lobasithile wena bete kakho bakubhenza kungalunga bajike bakubuke njengejepisi lehlafuniwe kubhenze baphindze babuye kungalunga bajike kwangazuthathanga kwenteka lutho kubhenze babuye sewaze wamukela ukuthi lakhaya lakho kusesibhedlela ukuthi abantu labakuthakathaka kuphela bathi tingo ngabahambela kahle bakukhohlwa sewenda sakukhomba ukuthi naloyana nenimbonako sakhula naye wondliwa mbakwenu akasanaki wena akasanaki nemntwana wakhe akasanaki nebami bonke bakukhohliwe bathi igama unalo ngenxa yemali yakini umele ntule silikini uyamemeta ukuthi I made myself ngilana ngitende mine ngisebentele
longisithile usho kini. Niyiva mara into lengisho bazalwane. Inkonzo yokuphakamisa. Ukuphakamisa kuyimbanze yesono. Mase iBhayibheli lithi uthanza imali imbanze yesono. But i-question ithi ungayithanza nje imali ube ungakade ukukhumbeti. Because lokubanga umuntu ayokhendla ukuthi ufuna kuvuka tiwe upstairs i-pride leyo. Hey, there is a thin line between pride and confidence. I-confidence lo moya lo ukuthi ufune nje lokuthi unetiseke uqethe uvele ungasabi. I-confidence le uyanetiseka uqethe uvele ungasabi. Lokusho ukuthi ngingaba confident niweskipa sa 50 rand. Wena uqoka skipa sa 15,000 mara uyarenta. Phela idlala it's a demon. Ikubamba la. Kube lula ukuthi uhambe uyothenga sikhwama sa 5,000 but ulala tu kwembhede lo skebe lo washiyelwa ngisisi wakho before ayebeke. Angishaya. Ngifile ishaya yaphukela aba personal. Hallelujah. As I'm speaking like this, nemuntu lo ubusy yashutha. Ngufama market mara ababhizi bam inbox ukuthi ungajive kakhulu ngematekamo. Uboleka netimpahla teyogroove. Ngoba ipride ibanga unganetiseki ukuthi ibanga ungaditheki ukuthi ngingavela so ngiyoba njani. Ingodi pride. Bese ukuthi kunabantu uNkulunkulu abaniketile ibusiness bayahlupheka namuhla. Mara ipride ibatshela ukuthi ungayi lapha wewosatingqondo. Ungayi koshova batawuthini bangabona soshova nematamatiso. Batawuthini bangabona sopostana netimpahla ukuthi uthengisa ini. Ipride. And the same people that criticize our abakusithi ngalutho. The same people labatshela ukuthi hayi uyasihlazisa. Uyasihlazisa. Siyabona lapha ku Facebook usoposta ukuthi uthengisa ini uyasihlazisa. Khipha lento. Okay. Let's make it deep. Lelo lebe ngifuna ukuyithengisa le beyomnika 1,000 inyama. And because wena ngiyahlazisa, then mina ngiyahlonipha. Into ikhipha lento le bathi makuphela inyama ngicela unginike into 1,000. Now unayo impendulo ukuthi uphendule njani. Hallelujah. Ngabe masingelanga kunemuntu lohleli eJozi uphelelwe umsebenzi. Usaba kubuya ngoba uyobuya ngetaxi batambuta kusikwende njani. Uxolela kurenta anganamali yerent just because usaba kubuya sidombona ukuthi uphelelwe umsebenzi. Phela umendo usaba kubuya la. Ubhaqile le maveni. Ubhaqile le maveni. Phela umsebenzi uxolela ukuthi ahambe lenilanga yoma lapha egedeni lebekasebenza khona post athi clocking in lapha enzamuko ngoba bamvumela ngeke bathi pride ifuna ukuthi aqhubeke into engathi solo uqashiwe. Pride. Uyathi ukuthi ipride ngiyo le abangasawula inkosi eqala yaIsrael ukuthi angakhona ukuhamba loluthe. Because ipride ukuthi ubehlise uqolise iniketa ama-reason ekukhukhumeta. Uthola umuntu noma seka wrong just because he breadwinner uthi hayi aningitsheli lokho. Uyathi ukuthi angakwata
uhlala ne-wallet kude lento okusho. And uma usengafunzi le family dynamics uyothi hayi nini babe but lo mkhulu niyamfavor noma arongo animkhuti sesilonjenjanyane noma arongo animkhuti awukhona ukuthi lo muntu lo angakwata ukwata le-wallet. Libandla liyayiva lento lengisho. Inkonzo iphakamisa ibulala wena because ibanga uNkulunkulu athi ukahle mawuhola 2000 ngoba wena iphakamisa. Shothi ungahola 3000 sitawufa ngapha. Udiphakamisa uhamba ngelibhayisikili. Ungathenga sidududa ngesilalo. Angeke sisisilale. Uma ngale kuthi hawu lo muntu lona ugqotshiwe uyathandaza unegqobo unemandla kaNkulunkulu manje waya emaphulu letibopho leti limanga ukuthi angayi ungena emsebenzini ipride. Buya nje ukuthi etela atoshumayela umuntu labanzwe enhloko aphile. Mina ngilala nemabhube ezithi insabeni mina ngiyathandaza. I'm a woman of power. You cannot do that to me. Touch not my anointed. Angendi wanjalo sekubhalwa 20 status. Some people want to breathe last. Siyaphathiswa woman of power. Pride ibona sewule. Pride. God's will comment. And le nkonzo ingabamba kude umuntu latamphutha. Ngishimbala nemfundisi wakho utafika sakhulunywa njalo utothi ngeva ubambe ifoni ungene kuWhatsApp uqedza uthi dry bones don't understand. Dry bones don't understand because pride ibeka tikwelizinga lese ungafiki kulo. So ngesikhathi uNkulunkulu afuna ukuphakamisa akakutholi la kushiye khona. Ungabulisa ithobeni ebusweni baJehova. Moya lana bese soya niphakamisa. Please. Asifunze indlela ekuqala sitoyivala. James 4 verse 5. Upstairs sekuneligede lelincane lemvula. Masibuye esikoleni afika avalelise. Ayongenela ngale kamakhelwane la upstairs khona. Aqedza wela ekhaya kubo ngoba ipride ifuna kwenda ngazuze ekhaya kini kunaloko lokude khona. Noma umuntu lomdzala wamakhelwane akubingelela uthi yebo baba lo babe ngobita ngathi ngibambe straight kuze kuthi ekhaya kini kubonakale ukuthi kunentinto. Igodi pride. Igodi pride. Ingodi pride. And then let me show you something.
Uthi noma ungaba ne-pride njani into lecebetayo. Angeke ekhayini uhlala njalo ushutha. Ushutha na uye la ungakavami kuyakhona. Into lohlala uyidla ngeke ushutha. Wena lo ubamba iKFC uqeda uthi nice time uyasitshela thina. Ukhona umsindi athi thukisani ngoba ngithengele ipizza R30. Lapho ukhona umsindisi owasivela lapho sisakhuluma nge-pride kunemakhaya labhidlikile abhidlikwa yi-pride. Umfana afune lokhu labamendela kona kamakhelwane, afune lokhu labadla kona kamakhelwane. Athi kamakhelwane babathengele imoto mina ungentelani. Zathakaphala babasaya moya wokuphakamisa. Ufuna kuthandaza lebantu abalahlekelwe iy'mpilo zabo ngenxa yokuphakamisa. Bantu abalahlekelwe amathuba ngenxa yokuphakamisa. Wathi phakamisa watenda ngcono kunalokhu nebekafuna ukutshintsha impilo yakho. Yena kasatholakali nguwe sewuzila kuhla nasibakaze ubona ngathi akakuphenduli. Bambisisa amathuba. Bambisisa amathuba. Funa kuthandaza lemuntu olahlekelwe amathuba ngenxa yokukukhukhumeta. Lahlekelwe amathuba ngenxa yokukukhukhumeta. Thole abantu bebafuna ukukufundzisa balise esikolweni ngenxa yokukukhukhumeta. Hayi mina ngifuna imali yabo. Thole abantu bebafuna ukuyisa emsebenzini bakwendele izinto wathi kukhukhumeta. Yelo sekuyaphetha. Labagulako nabacela ukukhathazo let them come before sivala. Awe wethu lapho ukhona
Father, we thank you for the wonderful name, the blood of Jesus. You are powerful. You are worthy to be lifted up. You are worthy to be glorified. Usuke ebugqweleni ungene ebugqweleni ufanele ingadimono dibongo nekunanatela. Mandla nebukhosi bunge kwakho. Kude umuntu lo ngalinganiswa nawe. Umhlane wakho awukase wawuthinta umhlabathi ngoba awukase wanqotshwa ngesempini. Usihlangu salabaphephela kuwe. Olibhala lilihamba ngetinyawo. Ongumpheme wephephela. Ongumgenze wensindiso. Ongumlondolozi walabangcwele. Umuhle Jehova. Uyakhanya ubukeki. Ungcwele liyakufanela. Uphakeme libo labakholwabo. We give you honor, we give you glory. Nakuhlelini sithake kholo njengawe Nkosi. Ngoba bungcwele bunge bakho. Mhlaba wonke kwamele uphakamise amaphimbo. Uphakamise tandwa abade kukhulu nebukhona bakho. Sisho sithi asikaboni njengawe. Sikhuluma njengesizwe saka-Israyeli. Mhlanza nenhlutsa nayigibele lithole lengomolwane. Sithi Hosanna, blessed be to the King of Kings. Hosanna, blessed be the Rock of Ages. Hosanna to the soon coming King. Hosanna to the Lion of Judah. Hosanna to the one who grew in the house of David. Hosanna to the one who rides the thorns of fire. Hosanna to the one with the thorn of crown on his head. Hosanna to the one who reigns forever and ever. Hosanna to the one who was and is to come. Yesterday, today, and forever you reign with eternity and power. Agekolo njengawe wena lo ngumnikati wempilo yonke. Agekolo njengawe wena lo ngumnikati wendalo yonke. Agekolo njengawe wena lo hlele emasitheleni emaphakatheni. Wena lo busa ngeliphimbo lakho elikhaliphise kwenkemba. Wena lo busa ngebumnene nangemandla ngeliqiniso. Wena lo bekhona indalo engakasekelwa. Wena lo nemandla lo likho laphakathe. Wena lo umsila wengubo yakho ngwalethempeli. Wena lo mbayede ligama lakho. Usuke ebundleleni ungene ebundleleni. Usuke enkatibulweni ungene enkatibulweni. Tinongo tiyakufanela lo mzala wetinsuku. Tinemetelo tiyakufanela lo mzala wetinsuku. Ufanele kubusa nephakanyiswa namuhla. Sithi uyikhwele libo labakholwabo. Bayede wena mnumzane losetulu wabo wonke.
bayede wena lohlele esikalweni lesikhatimula sipha latamibane netulu nangephasi bayede wena lohaqwethe idalwa netingilosi eba-elders atsukuma adumelete isalo sakho lesigcwele kuphila lesilivu lakho phambi kwakho kuveleta imifula yokuphila bayede wena lotshelelanga ukuthi lisukume likulalele bayede wena lotshela inyeti ukuthi isukume ikulalele bayede wena tinkanyeti lemademafuna ukusina ngeliphimbo lakho ufanelwe dinamatelo ufanelwe lutfuko inyoni tesikhanga leti ndizako tibanjwa yini na akusilo yini liphimbo lakho lenemandla inyoni katihunga tingenatinyawo tiye phambili tihamba ngani na indlela tithole yini liphimbo lakho lenemandla tinhlambi tingene njani emandini tingadambuki akusilo yini livu lakho lenemandla letho mabhala Solomon indvodza yekuhlakanipha uthi uyakhona kuphendla indlela elwandle uyakhona kwenda indlela emoyeni uyakhona kwenda indlela ngasehlathini uJehova liphimbo lakho lombhoshongo lwamandla ufanele kunakekela nomhlabeni sibabantu abungcwele bakho wena lowedwa wa-Israyeli sibabantu abukhulu bakho wena lolufumela kaJese sibabantu abukhulu bakho wena loyinganyeti emusa sithi akekho lonjengawe wena loyindvodza yebafelokati wena lomyise wetinsanzane siphakamisa bukhona bakho uphakeme nkulunkulu lomkhwelelo wena lohlele emazulwini lithi livu lakho lizulu lisihlalo sakho ubukhulu kangangokuba umhlaba awuwente senamelo zetinyama uyimphotsa lete lesihlalweni lengakashiyelwa nguyise uNkulunkulu lobe khona indaba engakabi khona nekuba khona uNkulunkulu lobe khona konke lesikubonako kungakaveli lithi konke kwadalwa ngawe ngaphandle kwakho konke lokhona lokwaba khona bayede hlumela kaJese emehlweni akho akuvuthalela ngabi lemlilo bayede kanyeti yemusa tintwele takho timhlophe njengengqwaqwane bayede hlumela kaJese esifubeni sakho mbanye ukuthi nayo inkosi yamakhosi bayede kanyeti yemusa umsila wemvumo yakho uvele ethempeni uphakeme uNkulunkulu wamakhwela uthi Isaiah ngibona amakherubi namaserafi anetimbiko letisithupha ngaletimbili atimbonyabuso ngabasaba bokubuka ngaletimbili atimbonyetinyawo ngabasaba kuhambahambe ebukhoneni bakho ngaletimbili abesadungeleta isihlalo sakho ayandisa andisa nje akakathula bemetha igama lelilodwa athi khwele 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 lithi ashone phasi athole sewugcwele kudlula lokwakuqala athi khwele 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 ashone phasi makherubi athole sewugcwele kudlula lokwakuqala athe ukhwele 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 ashone phasi athole sewugcwele kudlula lokwakuqala athi uyikhwele 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 wena logibela amafu njengenqola uyikhwele wena lohamba ngemsithi njengembali uyikhwele wena livu lakho linemandla uyikhwele wena lothi ungavuma ungaguquki uyikhwele wena lonemandla ukusomandla ukhona bakho kuyavakala kule ndzawo emandla akho ayavakala kule ndzawo bungcwele bakho buyavakala kule ndzawo manenjalo Jehova phakeme uNkulunkulu wami asikudumise ngoba sibona lokuhle losendela kona phela but sikudumisa ngoba umuhle ufanele kunamathelo labanye bethu sigcwabile lomnyaka mara sithi uyigcwele boss phome mbali angalinganiswa nawe labanye bethu tihlobo tethu disesibhedlela mara sithi uyigcwele Jehova labanye bethu asebenzi mara sithi uyigcwele Jehova labanye bethu side kugula emitimbeni mara sithi bani angalinganiswa nawe
Abanye bethu thina ndihambi kahle mara sithi uyikhwele Jehova. Khona yini simakathe langalinganiswa nawe? Bukhwele ubuwe. Wahluleka Pilato. Wathi angisithole isono kulo muntu. Wahluleka na Herod. Wathi abanini ambethela mina ngisithole isono kulo muntu. Ngoba ukhwele Jehova. Ukhwele Jehova. Ukhwele Jehova. Ukhwele Jehova. Ukhwele Jehova. Ukhwele Jehova. Mubani langalinganiswa nawe. Mubani langafananiswa nawe. Mubani langalinganiswa nawe. Mubani langafananiswa nawe. Bayesibakathe uyabuza. Ethi mhlawumbe iphimbo lakho kunekuphila. Ethi mhlawumbe iphimbo lakho kunekusabeka. Uyabuza. Bayede Jehova. Wena lo indvodza yanabashonelwe madoda. Wena lo mbabe wanabashonelwe badala. Wena lothe lophatha inzanzane uyafana naloboleka wena imali. Wena lotisha yesifuba wathi umhlaba wonke wami ngigcwala kwawo. Live nabo bonke labakhili kulo kwawo. Bayede wena lo ngumsunguli wendalo yonke. Bayede wena kulo ngumgeze wephephela. Wena lo siphephelo salabaqwele. Ngoba igama lakho lingumbhoshongo lonemandla. Bonke labatawusabathifo tasenkomazi babalekele kulo batawulonzeka. Bonke labatawusabathi gebengu tasenkomazi babalekele kulo batawulonzeka. Bonke labatawusaba bathakathi basenkomazi babalekele kulo batawulonzeka. Ngoba igama lakho lingumbhoshongo lonemandla. Lisihlangu liyavikela. Uphakeme wena nomzala wetinsuku. Uthi njalo tukwelive lakho. Wathi Abraham makabi khona. Wena bewuvele ukhona. Bewusekusithekeni usemfihlekweni emaphakathini. Akekho lo njengawe Jehova wenikhosi. Akekho lo malinganiswa nawe ndvodza yembi. Akekho lo malinganiswa nawe khawele bakhawe. Akekho lo malinganiswa nawe Jehova lophilako. Ngoba nguwe kuphela uNkulunkulu lonemandla. Nguwe kuphela losivikelo salabasabako. Akekho lo njengawe Jehova. Ngoba ngibani langalinganiswa nawe. Dashonaphi tinqola temahashi afaka. Akusuke yini Jehova lo wakujikijela elwandle kwafana nebagibeli bakho. Bashonaphi lebebambelana nesizwe sakho Israel. Inhloko yaGoliath ayizange yaphelele emhlabathini. Phake mbala ngamelana noJehova qhubeka phefemule. Bala ngamelana nendvodza lenemandla bonelanga lisukuma ngakusasa kwakhona. Bala ngamelana nawe Jehova qhubeke aphile kahle. UJehova igama lakho. Sikunikeza ukukhulu netibongo namhla. Sikunikeza kunanatelo sithi ungcwele ufanele ukuphakanyiswa. Uyakhatimula uyasabeka ungcwele. Uma njalo ngumnikati wempilo. Akekho njengawe Jehova. Uhlele kusithekeni uyabusa. Uthi Isaiah mbona intombi yakhulelwa. Umbuso utaba semahlombe akhe. Igama lakhe kuyakuthiwa uImmanuel. Uyoba uNkulunkulu ahambe emkhathisini kwabantu. We welcome you Jehovah Emmanuel namhlanje sonto. We welcome you in form of the Holy Spirit. Sithi ngena umusa ngena wena mathatha. Ngoba ngafika wena kugula kuyakhwesha. Ngoba ngafika wena inhlupheko iyakhwesha. Ngoba ngafika wena tinkinga tiyakhwesha. Ungafika wena iqalekiso tiyakhwesha. We welcome you Jehovah. For you are God, you are mighty, you are supreme. Libandla lithi amen. Mama, as I was praying, ngiba la mahlomba akho la kuyasinza. I think you're the one living move and sangena. I don't know, Jesu kuye wabalanza mama ayiki sasala tsinde toni. Mama hetelelo. Amen njalo. Yes, I was praying. The one will approach. So long as usinza more.
And this is something I say namhla kuphela, it's been weeks. So longa mahlombe akho alo ayasinza. Do you know Matadia Prena Sodia Mante Evidia Anto Sadia Prena Sakida Alavati and Zendo Barosha Kedia Mam. Okay, now I understand. Do you know, Minister of God, you will see Jesus. Can you imagine? Look at this. Jesus. Begatalelwe utofela dono tebantu. Angithi bazalwane. But yet uma Herod afuna kumbulala. Phela sho Herod beyafuna kulekelela uNkulunkulu. Uma Herod afuna kumbulala uNkulunkulu wambalekisa. How? Lokhu nithe utalelwa utofela dono tebantu. Yena sekumele afe phela sifuna kumbulala sini. Wena uNkulunkulu uyambalekisa. It's because letting it in but not before time. Umntwana lomncane nombatane lona 4. Akathatha impupha ifake emanini. Aqedza yibeke esitofini. Udawuthetha uthi wena utosha. But ekugcineni i-tradition isitshela ukuthi umntwana nombatane kumele akwazi ukupheka. But lo ulwa nalo la kwendaba. Not ngoba wrong, but nesigaba asikafiki. Move with me, my friends. Some of the things lenilwa nalo letimgcilatako dibangwa ukuthi nidenda isikhathi singakafiki. Not because you are wrong. Ake ngathandaza nalomnye umfundisi lebe kahle upheka impilo lenzima kabi. Ngcono nje ngenkamilo. Manje ngibuka ukuthi kwentekani, I'm telling him ukuthi wena uhlushwa yingo lo wayenda uqedza kusindiswa. Uthi yena kimi the only thing engayenza mangibheka mzulu. The only thing engayenza mangiqeda ukusindiswa umkhulu wami wayesangoma ngathatha isikhwama sakhe ngayosishisa. Ngithi mina ukwendela lo uzena unemandla Jesu umandla uNkulunkulu uma una Jesu unemandla kwenda noma ngabe yini. So ile lebe sengicilata now it's not like kuwe igama la Jesu kude mandla but khona labazame kwakhipha athi madimoni siyamathi Jesu siyamathi Paula but wena umbani. So letinye tino letingcilatako nitende ningakafiki kwesigaba sekudela. Uqala kusindiswa uhlangana nesangoma uthi I bind you. Hey. Atakhomba ngishoba. Abantu bemsila lokho. Let's pray, Mama. Where are you coming from? But I'm staying at Nance. I'm working at Nance. Seminary Nurse. We thank God. What can we pray for? Protection, Mother. We say no when there's something foods like that. We say we will protect. But when there is something like what? Maybe if I pray for somebody. If you pray for somebody, I need protection. so the thing that you cancel Yeah, they don't want to say. so not ukuthi kunenkinga duke igama la Jesu lele nje ukuthi ni ube ngabo 3 ngabo uNkulunkulu ekuthoba not ukuthi letinto adimsabi Jesu but iyabona sigaba sekuthi la kuso. It's not wrong for the woman of God ukuthi athandazele baba but letinye into uliza sigaba letinye into all right ukuthi abantu labathunjiwe bakhululeke bantu abagulako baphile but ulinza sigaba nokuthi uNkulunkulu akunikete le authority ukuthi ukwenza ungakwenda batawuphila kusale kugula wena
I think now sengiyangiva ukuthi ngithini. Ungabenda but awuphili sale kugula wena. Lift up your hands. Aba ngiyathanda and then this time Jesus has a voice and praised him. Mashiach bona. Aba ngiyathanda for God to do. Two things that are impossible for God to do. Into eqala uNkulunkulu akakhona ukuthi nanatela atibongelele or atiphakamise. Weqala. Number 2. uNkulunkulu akakhoni ayinakuzwa noma capture when samakhetha amagama kahle. uNkulunkulu akakhoni ukusebenzisa Minister Musi. Ngemvo mina umfundisi wakho lengabelieve kuyo. Nangiba bazalwane. Akakhona uNkulunkulu ukusebenzisa wena. Ngemvo mina lengabelieve kuyo. Because iqobo leli-operator kuwe. Iqobo leli-operator kimi. So if mina ngingabelieve ukuthi umuntu lo feel angavuka utoba nenkinga wena ungayothandazela abantu labafika. If mina ngingabelieve ukuthi i-cancer iyaphila nethi ngimthandazo uyaphila from cancer utoba nenkinga wena ungayothandazela abantu labafika. Because le qobo lemele licoverishe liyajikela automatically. I feel like lena itopic yachula ya Thursday to go for so le qobo livele lijikele lona. Because batona kimi bathe uthandazela ukulana AIDS ngizayo baxashile labantu. Ayikasendele lona njalo. Number 3, what causes difficulties? Muthi mina kodwa ngaqala ngangiva yena ngangiva ukuthi muthi mina Minister Busi namuhla ngibambe imali kusasa ngikulelinye isonto ngibambe indayela kusasa ngikulelinye isonto ngibambe into yalo semthandazela lo waseJericho yalo mthandazela lo waseZayon yalo mthandazela lo waposindisiwe yalo mthandazela lo sengilwa limbi letigodlo letingafayi se-topic for another day. Amen. Sabopyuni niloyile unebantu ilabo ihamba kahle until bathandazela labanye abantu. Because before ukuthandazela kumele beshongile ukuthi lento yami isetulu kwale demon lami. Hayi mfundisi kune imandla egameni kaJesu akhona mara hayikini. Asidule intandla. By the way
Today, mhlaka 11 September, we are going to have our first all-night prayer. 11 September, magenda yavulwa ngo-6, ukonzo yaqala past 7 until 6 ekuseni. So don't worry, angiphele ebusuku. Call them to call others and call others to call others. Hallelujah. My father is coming. The great apostle of God will be here. Hallelujah. Yoba sapu post yophuma i-theme ndayibona lapha. And then number 2, mhlaka 3 October siyahamba siya eKruger. Wafika le ngoma njengoba ke la siyahamba thina siyale eKruger uyosala wena ngokuzonda kwakhe. You are confused about a business. Same time. You don't know where a grace location don't know where you're near. Udlali lotho nje ngaphethe asingizamele namhla my business yalo usasaza my business yalo so lokuyabhenza hlangana. Please let me come in your spirit and give you direction of where to go, how to go, what to do, how to do. We'll pray for you and then you'll be clarified. You can come if you need the deliverance from God. Number 2, they want to testify. No, I'm a prophet and can you sing the one that says, Luako, Esmeni Sam, what? To my sister. I have to talk to you. Let's collect number after service. I will call you. We'll see a serious discussion because one trick about that demon would say one but delivered. I am all about say, are you still connected to the anointing? So, Uma said that in deliverance lesson, we stay away from Tandazela, or we will keep on praying, because we are act out crashing. So, let's avoid Tandazela for now. Not because of our culture, you are a woman of God, you are anointed, but before Utandazela, I highlighted something on the goodness cards. So let's work to a spirit circle.
You see, practical of what I was talking about. Before ngimthuma kusathandazele, I do something to sandla sakhe. Uma ceza, I do something ngoba angifuna muke nale attack la ceza kuyideliver. Ngiyithatha mine kusakumane kutekini. Covering. Do you get that, Pastor White? Amen. You are free, Mama. Let's talk after service. You are not one is 10 billion until you are true payer now. Where are you coming from, my sister? I'm Saint. Oh, you are welcome. Which side? Finally, you are welcome. You are welcome. Let us celebrate him one more time. Hallelujah. Washitwa I pressed him ngilambile leshumeli ngazile washitwa kukhongela shinanzi kanjani. I want to give you something, Mama. I want to give you something spiritually. Utokhona kumelana nalokumelana nawe. I want to give you something spiritually. Utokhona kumelana nalokumelana. After this prayer that I'm about to make, you will begin to see in progress. Ekhaya lakho. You will begin to see improvement. Ekhaya lakho. I don't know why, but I'm hearing the Spirit of God saying, ukhona nemntwana lebebasebenza kahle lebesingacala kuyiqhelalanisa nawe. But as I'm about to make this prayer, you will begin to see changes. You will begin to see changes. You will begin to see changes. In the name of Jesus, you can lift up your hands. The reason why I'm giving you this is because because you said you can lift up your hands in the name of Jesus. My Father, my God, this is a day where we draw the line. It's a no-go area zone for witchcraft. It's a no-go area zone for demons. Any project they may mean in the demon, we cut off their heads. Any project they may mean in Misweba Tarati, we cut off their heads. Any peace they may mean in I stand as a prophet, Lola Sandra on the house. Peace be still. Any conflict in the family, peace be still. Any war, peace be still. The spirit that causes peace be still. I give her direction. I give her direction. She will have the ability. She will have the ability. This is not just a service for her, but it's divine encounter. She's going to change after this. So is her family. I speak respect from the eldest to the youngest. I speak respect. Labamhlekile batawukhothama. Labamhlekile batawukhothama. Lebebathulide batawucela kuwe. They will begin to ask her, my father, how did you manage to overcome this?
uyabe suphakamisela amehlo akho athi Jehova ube usizo lami. Jehova ube usizo lami. You give her the ability. Umndeni wakho angeke aphunyuke entandleni takhe. Unless, Father, she moves from you, but she will never bury one of her children. She will never bury, not even a child of a child. Bonke abantwana bakhe labasetikolweni batawuqedza. Bonke abantwana bakhe labasebenza ngebaxosha. The spirit of intercession in her spirit, I provoke it now. There shall be fire that will begin to burn as attendants. I provoke her spirit, my Father. Uyaqala ukuthandaza more than bebathandaza before. My Father, let your grace be upon her. In the name of Jesus. And then this for the business is simple. As a kaya, you lose interest. The one day you salary, hold it, do it, it shall prosper. It is done. Hallelujah. Senzeleni misila, inyawo zethu. Senzeleni misila, inyawo zethu. Masibe ekhaya, inyawo zethu. Masibe ekhaya. Onani? Inyawo zethu. Senzeleni misila, inyawo zethu. In the name of Jesus, we thank you, Lord. It is done. Masibe ekhaya, inyawo zethu. Masibe ekhaya. Ngiyathanda sibili sakhipo play. Akalanza ukuthi ingoma ihamba ubela fake iduthi duthi. Inyawo zethu masibe ekhaya. Inyawo zethu. Hallelujah. Hallelujah. So, number one, siyahamba ngo-October, mhlaka 3. You are all welcome. Noma ungasi church member, you are welcome because ungumntwana kaNkulunkulu and it's a family trip. Hallelujah. So the price is 550, include ukudla, kungena, ne-transport. So prepare yourself. Uyakhona kubhadala kancane kancane. I-account batakuniketa. Hallelujah bazalwane. Then number 2, Apostle Bob is coming. Mhlaka 11 September. Prepare your spirit. Prepare your spirit. The man of God is coming. Tinvo leti valekile titawuvuleka. Tifo leti kuhlukubetako titawubhaleka. Tiqalekiso takini titawuphuka. Mathuba emsebenzi atawuvuleka. Hallelujah. So come prepared in the name of Jesus. Sitawunikela bazalwane. I know ukuthi besenikelile but ninikelo lokuvukanyana as I'm here towards the night prayer. Can we have ulbaketi? Ngicela ningawuhlanganisi lo wababe yothinzwa ingcebo le night prayer. Hallelujah. Whatever executive later itawungeta from la lo uyatuka liqobo. Nangabe ufuna transfer, you can see her utransfer and then noma ngabe imalini lelo hohlo loyo mali ungajikinayo ayingene lapha if umoya wakho usho njalo. Masibe ekhaya, inyawo zethu. Ngasonike masibe ekhaya, inyawo zethu. Masibe ekhaya, inyawo zethu. Masibe masibe ekhaya, inyawo zethu. Masibe ekhaya.
zenzeleni imizila inyawo zethu, zenzeleni imizila inyawo zethu zenzeleni imizila inyawo zethu zenzeleni imizila inyawo zethu mazibe ekhaya inyawo zethu mazibe ekhaya inyawo zethu zenzeleni imizila inyawo zethu zenzeleni imizila zenzeleni imizila inyawo zethu zenzeleni imizila inyawo zethu zenzeleni imizila inyawo zethu zenzeleni imizila zenzeleni imizila zenzeleni imizila inyawo zethu mazibe ekhaya inyawo zethu mazibe ekhaya inyawo zethu zenzeleni imizila inyawo zethu 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 laba ebakwatile asibanado letinye tindzawo tejayivu. Haleluya. Buka makhelwane khani kushoyo yena. Noma ungakwata kukhulunywa ngawe. Hallelujah. Father, we bless you for such a wonderful service where your people are healed, delivered, and secured. In Jesus' name we pray and give you the glory. Father, be exalted forever and evermore. In Jesus' name we pray. Shalom. May the glory of the Lord be upon you all. Let's meet next week. In Jesus' name. Shalom.